Эме Камчага сиз кетпей туруңуз дагы. Камчага ата келиңиз. Микрофонду сыналык. Сизден бир жагымдуу чыгарманы угалык ортого түшүп жагымдуу өзүңүздүн алтын үнүңүз менен ырдап берсеңиз. Келиңиз. Эми бүгүнкү жакшы чоң майрам экен. Апалар, аталар, бир туугандар. Эми бул Норуз майрамы, бул кыргыздын майрамы экен. Барыңарды майрамыңар менен куттуктайм, апалар. Бар болгула, аман болгула, барыңар аман эсен ушунда жакшы эки Норузга чейин баарыбыз чоң болуп эле жүрө береличи. Айжамал. Dayım özündü kıymadı baştayım canım şu yaşlar saçalar ay Cemal ay Cemal ay Cemal ay Cemal bir çaldınız babam benim aldığım çıttayım dostçualığım ardağım sensin ay Cemal ay Cemal ay Cemal güç aldınım ay Cemal ay Cemal güç aldınım sözüne düşsün başkanın ovayım tartap çaşacağım ardağım sensin ay Cemal ay Cemal ay Cemal gel çaldınım ay Cemal ay Cemal gel çaldınım rahmat rahmat ay Cemal'дар mı? Ay Cemal'дар kim? Çıkılaçı beri ana ay Cemal attının var beri çıkılaçı ana canlarım бар болуңlar. Урматтуу биздин бүгүнкү коноктор, эми кичине да болсо көптөй көрүп, бүгүнкү биздин концертибизди кичине чөткө өткөрөлү деп иттес трасса татабыз деп кечиктүү. Камча эке, келинчегиңиздин аты ким? Менин келинчегимдин аты Рахат Шабданбекова. Ай Жамал каяктан чыкты? Ай Жамалды билбейм, ортодо Ай Жамал. Биз бир нерсени билбейт окшойбуз. Ай Жамал болчу, кайдан Рахат келип калды билбейт ошону. Ай Жамал десеңиз күн чыгып атат. Чоң рахмат. Келиңиздер. Кол чалганы коштосун да узаталы.